spoštovani gostje. Zelo sem vesel, da smo v tem prostoru, izredno protokolarnem, pravkar odprtem prostoru, dobili Vipože. Podpiramo enega tistih pogovorov, ki skuša tematizirati pravzaprav neuralgične točke, ključne točke našega časa, prav poezija, filozofija, svobodna misel so tiste, iz katerih se bliskajo rešitve za prihodnost, kako bi temu rekel. Zelo vesel sem tudi Sanjo Medani prvič v 6 letih, v Vrgih podpira to vrsten prostor za razprave, tako da bojo pesniki. Naši gostje so pozvani tudi temu, najbrž ne vem, koliko se lagodno počutijo v tej vlogi, ko se vsi dobimo. Irina Urbič bo pa mogoče več prijazno se ponudila, da pomaga izvesti ta forum prve te vrste. Je najbolj še poznate, ona je pač na Primorskem zelo vidno ime. Osebno sem jo spoznal pri forumu Tomica in to je to. Irina, izvoli. Ljubi rok so vrteni, ki je sanje, ki so združba in bratstvo, ampak ti si le na čelu teh sanj. Za videc, prvi žalno se skriva. Vem, in Tjaša Koprivec. Dobar dan, dobrodošli. Benvenuti, welcome. Dobro nam došli. In to zgodovinsko stavbo, ki so jo najprej zgradili goriški grofje, potem jo dedovali različni plemiči kot poletno rezidenco, grofje Atems, grofje Turnovi ali La Torre, kot so jih Venečani poimenovali, iz te rodbine Turni in Taxis, in goriški grofje Atems. Mislim, da je zelo razkošno biti dedič te zgodovine, v kateri so seveda samo privilegirani imeli čas in prostor, da so lahko tudi na glas mislili, peli, igrali, kar se je vse dogajalo v teh dvorcih. In vendar mi v tem novem, zastrtem času pa le dedujemo tudi take prostore. In da se ne zgubljamo v 700 letih zgodovine tega kamna, vseeno, jaz mislim, da nas kakšni baročni ali pa taki potujoči minezengeri v režah, v fugah tega dvorca tudi danes poslušajo. Torej, privilegiran sloj smo, ki danes lahko o stvareh duha in tudi telesa, to bomo predvsem jutri govorili o stvareh telesa, danes na glas govorimo. Italijani bi rekli, pochi ma buoni. Malo številni, ampak izbrani. Zato bo ta forum, ki je seveda forum, kar pomeni trg, kar je prostor enakovreden debate, ne bo katedra, ne bo tribuna. Zato ste vsi tukaj prisotni, pozvani k intervencam, k glasnemu izražanju misli, k polemiki tudi z potujočimi dajalci receptov. To so naši gostje. Če začnem svoje leve. Pesnik Marko Tomaš, ki prihaja iz Bosne in Hercegovine, iz mesta Mostar, ki je v zadnjih 10 letih kot raketa izstreljen v, ne rečem z eufemizmom, ta prostor. Vedno rečemo ta prostor, ker ne radi rečemo nekdanji jugoslovanski prostor. Prostor, kjer se jeziki med seboj razumejo, kjer je bil nekoč doma srpski ali hrvaški jezik, kot smo rekli Slovenci, ali hrvaški ali srpski jezik. Sedaj so pa to seveda 4 jeziki, hrvaški, srpski, bosanski in črnogorski. Vsak s svojo gramatiko, vsak s svojimi pravopisi, s svojimi besednjaki in slovarji. Zakaj to poudarjam? Ker je
pač prednost pesnika in ustvarjalca iz tega prostora ta, da ima večji rezonančni prostor. Marka Tomaša namreč poznajo tako v srbskem kot v hrvaškem, črnogorskem in bosansko-hercegovskem prostoru. Njegova deviza je seveda njegov vsem umljivi jezik. To je, ker nisem literarni kritik, sem samo zaljubljenec v poeziji, lahko rečem samo to. To je ostra, raketna poezija, strastna, koncizna, zadana. In ker grem naprej, smo v središče postavili tukaj od teh, tako na sredi te mize, Tiborja Hrsa Pandurja, ene vrste ekvivalenta, mlajšega malo kot Marko, cele generacije nove slovenske literature, poezije, tudi akcije, tudi aktivizma v najžlahtnejšem pomenu besede, izostrene misli, ki svoje ideje seveda ne hrani le za uredniški predal, kamor odloži svojo literaturo, ampak se loteva tudi konkretne akcije. To je produkt skupine, ki sta jo ustvarila s kolegom, ki bomo ga jutri predstavili. To pa je paraliterarna organizacija Idiot. Morda bo tudi o tem tekla beseda. In na koncu ne morem najti pravega izraza. Zato, kako čutim, kaj je Miklavž Komelj. Seveda pesnik, seveda mislec, seveda neskončno pogumen in hkrati ga doživljam kot absolutno čistega človeka, enega redkega v svojem plemenu. Zato, ker prevzema z navdušenostjo zagovarjanja tistega, v kar verjame. Potem leporečju navideznem. Seveda se moramo vprašati, zakaj se sredi pred pozno poletnega poldneva v tišini tega prostora sploh sprašujemo o temeljnih zadregah in ne le zadregah, temeljnih problemih tega časa. Založba Sanje, ki si je izmislila ta festival in ki je v slovenski prostor prinesla nekatere knjige, ki sicer ne bi ugledale luč sveta, pač v slovenskem jeziku se potrudila, tudi pogumno dala prostor nekaterim avtorjem, ki so sicer v slovenskem prostoru stigmatizirani, in se je proslavila, res proslavila tudi z edicijami, ki jih poznate. To so zelo poceni, a seveda še zdaleč ne cenjene knjige, tako dostopne. In med njimi seveda dve knjigi Srečka Kosovela, ena med njimi Pravica, zbrane njegove misli, njegovi zapisi, njegovi manifesti. In ko listaš po tej knjigi in jo listaš še in še, ker si kupil tako ali tako 20 izvodov, da si jo podaril vsem svojim prijateljem in gostom, in potem še enkrat prebereš in si 100-krat prebral in vidiš, da vsaka črka stoji tudi danes. Tako stoji tudi ta vers, ki ga berem seveda, oziroma ta stavek, ki ga berem v izvirniku. Razvoju nasprotne oblike se namreč zrušijo. Uredniki, vodje, ekipa Sanj je ta stavek parafrazirala.
morda so ga na nek način tudi malček zmehčala ali ga poobčila. Torej, imamo naslov te debate, življenju nasprotne oblike bodo propadle. Ta stavek so Sanje poslale tem trem pesnikom, tem trem mislecem, in jih povabile, da v 10-15 minutnem izbruhu, ekspozeju, povedo, kar mislijo, da jih na ta stavek asocira ali skozi ta stavek vidijo ta svet. Kot smo rekli, to so potujoči lekarnarji, zmrcvarjena družba ta hip se ozira po politika ne daje več odgovorov, nišče več ne daje, morda le še umetnost zmore dati kakšen približek, ki nam pomaga preživeti. Toliko od mene. Prosim te, Marko, imaš nekaj in dela, kar hočeš. Puno je 5. Lahko tudi 9,5. Dobro jutro, dobar dan. Ne znam, ja imam običaj, ali to, pročitao sam nešto ovako preko oka o kulturnoj autonomiji i ti nekih stvarima, pa ja sebi uvijek zadržavam pravo da budem toliko autonoman, odnosno slobodan, da bez obzira na postavljenu temu ili ono o čemu ljudi zapravo žele da meditiraju, uvijek nekako pričam o vlastitim obsesijama koje su, pa mislim, definitivno se prelijevaju u ono što piše i što radim, ali prije svega određuju način na koji sam odlučio živjeti. I volim uvijek da prebacim nekako u to korito vlastito bilo koju temu i utvaram da zapravo mogu da bilo kakvu misao nekako tumačim kroz, odnosno iz te pozicije u koju živim i kako živim. Moje su obsesije onako vrlo, ne znam teoretizirati, u stvari mogao bih, ali je lijeno. Ne volim, recimo, kad me se predstavlja kao pjesnika. 100 puta sam rekao da mi se to samo učinilo kao nešto najjednostavnije da radim od svega drugog što sam mogao raditi u životu, pa sam se zajebao. Bilo je jednostavnijih stvari od toga. I sad sam tu i pokušavam ovako nemušto da samo potrošim vrijeme i da prebacim ovamo. Ali jedna stvar koju ja neprestano ponavljam i u posljednje vrijeme sam dao masu nekakvih intervjua i bez lažne skromnosti sam tek tada u posljednje vrijeme, obzirom kad sam vidio koliko me ima u nekakvom javnom prostoru, prije svega Bosne i Hercegovine i Srbije u zadnje vrijeme, lagano sam iz dana u dan postao sve više užasnut iz razloga što je stvar definitivno otišla k vragu, jer ukoliko se mene pita za nekakva rješenja, ne za nekakva rješenja, za mišljenje o bilo čemu, o stanju u kojem se nalaze naša društva, kuda ide svijet i tako dalje, u tom svijetu baš nema nekog spasa. Jer, kažem, sve što sam uvijek htio jeste samo da mislim svojom glavom i da živim na način na koji sam ja zamislio da je pošteno i vrijedno živjeti. Ima masa nekakvih okova
koje se spuštaju na nas tokom života, ali onaj možda najgori, pogotovo u ovom kulturnom prostoru iz kojeg smo svi nastali, jeste nešto što se naziva malograđanština, koju sad možemo da definiramo na razne načine i ja mislim da zapravo u tim nekakvim, na tim najnižim levelima se može dogoditi jedina stvarna i iskrena promjena. A ako idemo spuštamo na još jedan level, znači na potpuno ljudski, da to će biti ono sad neka stara priča, da zapravo promjena mora krenuti iz nas, odnosno u nama i tek nakon toga možemo da se počnemo obraćati jednim drugima i da se pokušamo razumjeti kao ljudi koji, jer ono što ljude na svijetu čini jednim velikim brojstvom jeste po meni jedna jedina stvar, to je strah od smrti, na koji se onda veže ta ideja ljubavi, koja podrazumijeva neku vrstu zajedništva koja bi možda mogla pomoći čovjeku dok ide po putu da ne bude opsjednut isključivo tim strahom od smrtnosti. Jer kad pita me netko zašto radim to što radim, a ja mislim da svi, čime god se bavili, sve stvari radi iz jednog jedinog razloga, sad ima tu raznih detalja, to je, mislim, ne možemo sjediti i gledati u plafon i 24 sata dnevno razmišljati o tome kako ćemo jednog dana umrijeti, pa onda moramo nekako to vrijeme da popunimo i onda smo izmislili te razne idete, slobodu, budućnost, ljubav i opsjednuti smo njima i eto nekad dođemo u ovakve, znam da zvuči fatalistično i tako, ali takav sam, teatralan sam jutro sam malo preumoran za teatralnost. I tu po meni leže ključni problemi, a toliko se dogodilo u razvoju društva, u razvoju misli, da mi mislimo da treba da težimo kao onome, da nastavljamo vrhunce do kojih je stigla ljudska misao, a ja se bojim da ni mi koji se pokušamo penjati na te vrhunce nismo razriješili ove osnovne male stvari koje sam ja malo prije pomenuo i mene što se tiče, to je sve što ja imam da kažem o bilo čemu. O budućnosti, o revoluciji, o promjeni svijeta, o životu i tako dalje, mislim. Ako mislite da svijet ide k vragu, to je definitivno istina, niko od nas nije, on je toliko slijep da ne vidi to, ali ima jedna stvar isto kao što da bismo mogli živjeti i preživjeti moramo prigrliti vlastiti unutarnji kaos i nemire, isto tako se moramo pomiriti sa jednom vrlo jednostavnom činjenicom. Svijet ide k vragu, ali on upravo tamo treba i da završi. I točka. Na pragu pekla imamo repliko, bo kdo polemiziral s to univerzalno ugotovitvijo. Vaš mok govori, da temu pritrjujete. Izvolite, prosim. Velikrat se sicer res pozdi, da gre svet po vragu, ampak meni osebno se ne zdi, da gre svet po vragu, meni se zdi, da gre pač človeštvo oziroma civilizacija in način življenja, kakršnega imamo po vragu, kar je pa še daleč od sveta. Za prevelike se imamo, če mislimo, da gre zaradi tega cel svet po vragu. To je manj metaforično, ne? Ja. V generalno rečemo, vse gre, ne, svet gre. Koordinacije, v kateri človek
Misliva gotovo, ne, seveda so neke perspektive, z katere je končno zemlja zelo nepomembna, ne. Ja, ampak to je, mislim... Svijet je ono što čovjek može da vidi i spozna, tako da ideja kao sve one ideje koje sam ja naveo, to je svijet, tako to sve skupa ide k vražu kosti. Tukaj ne, v Vsevišnji ima pripombo, ne, in pravi, ne, slišimo, tako da... Ja, dejansko. Človeška perspektiva, mislim, dejansko, ne, edina perspektiva je, kot pravi Dante, razumana, preseganje človeškosti, ki jo je Pasolini postavil k organizaciji. Temu se pa vrlo mogoče Pasolini. Razumani. Bomo glasno. Ne identifikacija s človeško vrsto. Ja. To je, ja. Kakšno razkošje. To je na nek način, ja, seveda, aristokratska. Kaj pa množice? To pa ste tudi potem. Zdaj najbolj težko tekmujem z večnostjo teh zvonov. Morala bi imeti kot sogovornika Marka Breclja, ki je nekoč s Tapisonom obil kemblje koprske stolnice, ampak Marku Breclju pustimo njegov areal večje pozicije proti, ki je ena tudi od najbolj častnih pozicij, kadar ni lukrativnega značaja. Timberhouse Pandor. Filozof, dramatik. Prosim? No, mislim, filozof, ne po izobrazni, po pogledu na svet, ne? Razlagalec malček sveta. Pa da bom bolj konkretna, zakaj ste se odločili, da v slovenski in širši južnoslovanski kulturni prostor posežete z recimo tistim, kar vsaj za mene najbolj označuje tvoje, kar je sigurno redundantno malo, ampak jaz vas gledam skozi idiot, skozi odvijot, a lahko. No, prostor za sodobno, za najmlajšo, za najbolj svežo, za najbolj... Ja, pač ne vem, zdelo se nam nujno že na začetku pač vzpostaviti nek prostor, kjer se hitro in lažje komunicira in objavlja pač dela, ki so neko mlajših avtorjev, pa tudi glavnih avtorjev, ampak ki so na linija, pa nevidna, recimo, manj vidna in pač delati vidne. In pač ta projekt je rasel, no, 6 let, 7 let skoraj. In jaz... Vaši glas je premočen za naše človeško. Ja, pardon. Prosti. Tako da pred par leti smo se začeli povezovati s kolegi iz pač bivše Jugoslavije in nekako je nastala neka mreža, ki še raste, no, v bistvu, pač neko vzajemno sodelovanje, prevajanja, objavljanja, ki upam, da bo zraslo še naprej, no, pač vzpostavlja neko zanimivo mrežje, no, tudi širše od samega Balkana. V naslovu vaše revije, vašega projekta piše z violino proti pazuki. Ja, to je fulen pač en prvi slogan, ki ni zastarel, ampak ja, dolgo ga nisem zaslišal. Ja. Ampak ja, je v nekem smislu. Jaz imam pa nekih izhodišč napisanih, ampak to je zelo nek freestyle, se tudi dotika tega oziroma pač neko nasilje kontra ustvarjanje, oziroma pač neko tako. Ja, lahko to preberem. To je tako... To je čistko. Zelo... Oziroma, no, pač, da se držimo teme, koliko se to pač... je pač zelo široko zastavljeno.
Ampak ta citat bi prebral tako storila, da vemo, kaj smo vsi dobili. Zato kulturna avtonomija ni nikak privilegija ali milost, marveč dolžnost, ki jo mora država upoštevati, če noče, da postane njena oblika čim bolj razvojno nasprotna. Razvojno nasprotne oblike se namreč zrušijo. Sem imel pač prvi vtis, ko sem pač ta naslov prebral, je bil to, da ne vem, nekaj je življenje, nekaj je jezik, nekaj je karkoli v bistvu. In jaz nek tak občutek, če bi zdaj mogel nekaj strašno tak pametnega o tem povedati, se mi je zdelo več pretenciozno misliti, da sploh vemo, kaj življenje je, oziroma da si jemljamo to pravico ponoviti v imenu življenja, pa da ne vem, sploh imenovati, oziroma da smo zmožni preko besed artikulirati celo življenje in pretendirati, da absolutno vemo, kaj govorimo. Potem sem se vprašal, če ta nek gon potvorjenih metafor ni nekaj, kar rešavamo v zvezdah, ki imenoval latentni fašizem bele rase. Ta samoumevna prepričanost, lucidnost svojega diskurza in zmožnost poimenovanja v cilje samoprepričevanja. Če pojma nimamo nekaj življenje, kaj razvoj, kaj jezik, čeprav ga govorimo in živimo, da preživimo. Tako da ne dvomim tudi, če res vemo, kaj lahko, mislim, predno vemo, kaj bi kulturna avtonomija pomenila, to odpremo. Pač ta neka mitomanija človeka ustvarjati zgodbe, portale, zgodovine se po mojem ne bo nehal. Mogoče je boljše poslušati šličke, mogoče je to the easy way out. Mogoče pa je človekov gon po dominaciji planeta življenje nasprotna oblika. Kaj če je človek sam postal življenje nasprotna oblika, ki je degenerirala trenutno stanje. Mogoče bi moral raziskati in lucidno artikulirati razmerje med jezikom in nasiljem in napisati traktat, kako se govorjenje navizuje na samo potrebovanje in pozicioniranje subjekta znotraj razčefuka 21. stoletja. Mislimo, da vemo, tem, ko nimamo pojma. Odvisni smo od cilj večjih od nas, odvisni od nezavednih procesov, vlastnih teles, globalnih organizacij, gibanj galaksij in planetov. To sem hotel izpostaviti. Latentno suženstvo bele rase, ker smo vrženi v telesa, ki jih ne nadzorujemo. Da smo v procesih, ki se dogajajo brez nas, čeprav jim prisostvujemo. To, kar je mislil Rimbaud, je napisal, da je narobe reči misli, in moralo bi se reči misli se. Mogoče bi Jure Detela celo stvar obrnil in rekel, da je mogoče v Šalomonovi sintagmi za druge pesmi, kjer je permanentni fašizem kozmosa, kjer je imenovan permanentni fašizem kozmosa, prav to imenovanje že fašizem nad naravo. Že samo imenovanje nedefinirljivih procesov narave po izrastku človeških političnih vodenj. Detela bi trdil morda, da je reči fašizem narave prav izvajanje fašizma nad naravo. Če bi Šalomon kontriral, bi mogoče rekel, da se prav v tem imenovanju razkrije parafašističen proces imenovanja in podrejanja sveta preko jezika. Ampak ni biti prisiljen v življenje in naseljevati to telo že neka oblika nasilja. Oboje se dogaja hkrati v priori dvomnosti jezika. Mogoče itak nimam pojma. Raje bom kakšne sanje prebral, itak je vse to freestyle, da ne bom več nekaj tudi. To je to. Ješ prebral sanje? Ne, nijeli. Nisi videli, ne. Kaj pa je za avtonomijo? Ja, pač avtonomija je nekaj, proti čemu lahko stremimo, ne. Sam, ne vem, pač jaz imel vizije neke avtonomije, tudi širše, pač neke energetske avtonomije. Morali bi biti, po moje, mislim, prava ta kulturna avtonomija bi bila to, da bi pač, ne vem, zelo poceni pa hitro lahko tiskali, recimo, knjige. Da se pač, ne vem,
skrajšala ta pot. Ali pa da, ne vem, bi dejansko vse knjige bile dostopne. Ja, torej treba zaskotati tiskovne, ne? Pa še kakšno revolucionarno dejanje, pa ne vem, realizirati o avtonomiji v tem zglobaliziranem, ne samo svetu, ampak v tem politično korektno tolikokrat ponovljenem, večkulturnem, več avtonomnem, večplastnem, več identitetnem dojemajo sveta, ne bi lahko debatirali še eno uro, ne? Daj se ta ista avto, ne? Mogoče že zveni strašno zoženo, v bistvu zelo sebično, zelo enovito, ampak imamo čas za 5 minut debate, mi lahko poveš, se ti ne, ali pa morda vi? Izvolite. Sem eno opasko navrnil. Ko bi sliko, ki si naslikal, mogoče se ne morem že strinjati, ker se mi zdi, da nasilje jezika je tisto, ki šele ustvarja svet. Ni svet nekaj, kar je umazano od jezika, kar je nekako ločeno od njega, kar je neka paralelna. Ne vidim sveta onkraj nasilja jezika. Mislim, da je to tisto, kar ga šele generira. In mislim, da če že govorimo da je človek mogoče, ne vem, nekaj degradiranega, ampak verjetno je človek šele s tem, da je degradiran, mislim, postaja degradacija v bistvu način, kako človek sploh nastane skozi nasilje jezika. Ja, mislim, ni močeno. To so bile zelo hitro navržene stvari. Ne pretendiram, da vem, da se tudi ne moje strinjam. Mislim, ja, neločljivo je povezano. Kako ste še vi? Tisto, kar se mi zdi nenavadno je, da danes, če hočeš zvedeti, kaj je življenje v človeku, ne smeš brati filozofijo, moraš brati fiziko, kvantno fiziko, kvantno mehaniko, ker boš za razliko, ne boš dobil odgovor kot iz štokarskega vodnika, kaj je odgovor na življenje 42, dobil boš veliko več odgovorov. Ampak ne morem pa sprejeti, da se vržemo v svetu, pa da smo v tem svetu in se pustimo vzeti možnost, da sanjamo o drugačnem svetu. Jaz mislim, da je ena od največjih težav, ker imamo danes, da nihče več noče misliti utopije. Da noče razmišljati o tem, da je stvari možno spremeniti. Možno jih spremeniti. Ampak je veliko bolj ugodno in udobno biti v tem, kar poznamo. Tako da, bi mi lahko, to, da je svet šel malo obratno in zdaj lahko damo nasprotno, da rečemo, da svet ni šel korak. Mislim, da rekel, da gre. Ja, vem, ampak glej, odvisno je, če imaš milijone delnic na njujorški borzi, verjetno tvoj svet ni šel v koraku, gre v čisto dobro smer in še nekaj časa v dobro smer. Če pa si s culico na rami na grško-makedonski meji, potem je tvoj svet ali dalje se bojiš možeš ti imati dionice, koliko god hoćeš, usro si se šumiti. I misliš da će te dionice da ti donesu besmrtnost. Slažem se, Marko. Ideš da srušiš neku zemlju samo zato što misliš da ćeš nekako da ostaneš živ. Ja mislim, da to pitanje je pitanje koje možemo mi ovdje sebi postaviti. Čovjek dane
koji je trenutno na granici, gdje se mi zatvaraju sva vrata, jedino što želi je život. Jedino. I taj život nema apsolutno nikakve vrijednosti. Nikakve. Znači, taj život nema ni imena, ni prezimena, ni povijesti, ni slika, ni ničega. Nikakve vrijednosti. I dajmo malo o tome razmišljati. Mislim, dajmo, ako već govorimo o nekim konceptima, dajmo razmišljati o svijetu u kojem se na glavu postavljaju vrednote Francuske revolucije za koje smo mi mislili da su univerzalne. Nisu. Apsolutno. Daleko od toga da bi bile univerzalne. To je, mislim, mrtvo slovo na papiru kao i masa drugih slova. Ja neprestano o tome govorim i mislim da si i ti spomenuo ovome u nekoliko navrata. Čovjek nikada ništa nije naučio. Eto, te univerzalne vrijednosti, koliko stoljeća raznoraznih univerzalnih vrijednosti i opet na koncu gdje dođemo? Dođemo do tih ljudi koji tamo stoje tako kako si ti opisao. I to je ono što je zapravo ključni problem. A izvori toga su, kažem, moja kulturna autonomija je da pijam, padam po ulici. Jel' tako? Ali to mi društvo u kojem ja živim će mi zamjerati, ne znam, Kenja će mi stara, susjedi će pričat, vidi one budale, mi smo vrijedniji od njega zato jer je on pao juče pije na ulici i tako dalje. A zašto to moja kulturna autonomija odjedite? Znači, ni to malo osnovno pravo da čovjek u tom smislu živi na način na koji hoće, ako to izabrao, ne može da se izbori. Pa onda da ne pričamo o bježanju u bolji svijet ili u drugačiji ili o promjeni svijeta. Kažemo, pričamo, a kad govorimo o tome, pričamo znači o licemjerju zapadnog civilizacijskog kruga kojem svi pripadaju. Pričamo o svim tim mrtvim slovima univerzalnih vrijednosti koje su kao na papiru, koje niko nikada nije prihvatio, oni su samo na papiru, postali su masa propisa i mi sad živimo u jednom svijetu koji je isključivo činovnički, koji je isključivo svijet propisa, onako kao daj nam, formular mora biti ispunjen, a sadržaj. Koga boli čovjek? Nikoga nije briga. Bitno je da su formulari ispunjeni, poslagani, da oni tamo stoje, da su arhivirani u kompjutorima, u nekakvim debelim i prašnim arhivima ili već gdje drugo. On kad ja kažem sloboda, meni ovako danas liberalni svijet kaže, ali sloboda ti je upisana u sustav. Evo ti ovo. Mi kad smo ti rekli ovo će biti sustav, mi smo tu stavili evo i slobode, mi smo ti obećali koji kurac hoćeš slobodu kad ti piše na papiru da imaš. I to što niko nikada to nije definirao, šta je, kako i onda se kaže masa mrtvih slova na papiru. I ti ljudi onda tamo na granicama, neki tamo drugi gladni, on je tamo pao pijan pa ne može da živi narednih 5 dana tamo od susjeda i od svih mase licemjera. Onda šta se događa sa zapadnom Europom koju ja primjećujem, pogotovo recimo sa Balkanom. To je masa, kako se to kaže u Americi, white trasha koji ljudi srednju klasu. A srednja klasa su isključivo zato, recimo, kod nas u bivšoj Jugoslaviji ljudi, zato što su iz socijalizma naslijedili krov nad glavom. I onda mogu glumiti srednju klasu. A po svom sadržaju, kulturnom i svemu drugom, to je običan white trash. Onako ljudi, smeće. Znači, sve je to polupano i popredno. Ne stoje samo oni ljudi tamo na granici i kao bitno je da živi. I mi svi stojimo. Samo si utvaramo da smo, zato što imamo krov nad glavom, da kao imamo. Nema ništa. Masu mrtvih slova na papiru. Govorim, to je to. Ja imam trenutkih stiske, si kličeš. Ja se ispričam. Ovdje ja ići, ja previše. Ne, dragi Marko, odlično. U momentima tog jada, onda čovjek priziva tekovine, ne znam, renesanse. Ja, zato što sam žedan. Eto iz čega izlazi sve. Žeđi, glad iz potrebe da jebeš, da ubiješ. Jedeš isto. Tako je, da.
Seveda se je na minimalno občutljiv, torej razumsko in srčno občutljiv človek, odkar se pred vrati te smešne Evrope dogaja to, kar se dogaja, ne more postati neobčutljiv. Vse naše mišljenje, govorjenje, čutenje je pogojeno s tem strašnim strahom, ki trka na vrata. Ne? In zato je tudi ta debata, seveda, se temu ni mogla izogniti, čeprav se ne bomo zdaj spraševali z občimi mesti Hölderlin, čemu pesniki v tem strašnem času, ne? Vedno je umetnost je preživela vse. Ne? Tudi te, seveda je tudi tvoja poezija črka na papiru, ampak tvoja črka na papiru ni noben okvir. Tvoja črka na papiru je, to niso je razprta. si zaživel. Ne, to je razprta kletka, odlično. Če bi dali besedo še Milčku Komelju. Evo, to je Emšo, oprostite. Ponjalo te tu je rejeno. Ne, on je odgovor, čovječe. Irena, Ja. še eno vprašanje. Mogoče bi jaz, prostite. Dvakrat. Ne, v redu. Mislim, da se bom zelo navezovala na dve stvari in zato bi mogoče kar zdaj. Petra Koršič, ne vem, kako ne se predstavi, mogoče kot kritičarko in pesnico. En tak lok bi vzpostavila med dvema izvajanjama in sicer Marka in pa gospe Sandre. Gre za to, da je danes mogoče manj izrazito v tem ekspozeju Marko izpostavil, vendar v velikih, številnih intervjujih sem prebrala, da ne verjame v spremembo, da vsakršna sprememba, v katero še pristaja, je osebna sprememba. To se mi zdi zelo pomemben detajl in potem to izjavo bi rada napela na vaš apel po utopiji, malo bi jo spremenila. Pomembno se mi zdi, da pripeljem do odgovornosti intelektualca. Ko rečem intelektualc, mislim seveda vse najboljše, to zbrej nekaj žlahtnega, nekaj kar skoraj da ne postoji pa v majhnem številu. Je to zdaj pesnik ali umetnik ali premišljevalec. Namreč, mislim, da je ključen obrat, ki se dogaja ravno v tem, oziroma v tako dezilusnem svetu je edina mogoča sprememba po moje ta, da ti verjameš, da karkoli narediš ali z besedo ali z dejanjem, da prispeveš k nečemu in k neki spremembi. Samo tako se lahko združi vse te spremembe in pride do spremembe. Tisto, kar mene zadnjih 15 let najbolj preseneča v slovenskem prostoru, kulturno-umetniškem je, kako ljudje pravzaprav zelo malo si upajo in drznejo in zares na glas govorijo. Tako kot ste uvodno predstavili Miklavža Komelja, je točno to res. Redki so, ki povedo z žarom in z energijo tiste ideje, za katerimi stojijo, pišejo in tako delujejo. In tega je premalo. To se pravi, meni se zdi pomembna odgovornost vsakega, ki je na kakršnemkoli položaju, da tam deluje, ne pa se prilagaja takim in drugačnim mineštram za to, da tam ostane, da dobi subvencije, za to, da tiska knjige, da je priljubljen in tako. Ta odgovornost je tista, ki zahteva kritičnost in kritični ni omejen samo na en tekst, ampak je na vsakršno. To je način življenja, način delovanja, bitja, dihanja. In še nekaj, tle bo pa rahla pripomba, pa ne, prosim, narobe razumeti, gospa Irena, gre za to, da imamo zelo simbolično in pomembno današnjo razpravo in govorili še bomo, si tudi predstavljam, ko bo Miklavž spregovoril, še naprej razširili to temo, vendar gotovo se nekje dotaknemo besede toleranca. In ena izmed stvari, ki je bila zelo netolerantna, je bila pa verjetno nič slabega hotena, podana ob opoldanskem zvonjenju. To je zame netolerantno dejanje. To, da se preprosto ne pusti nekaj, kar je.
me zanima, kako je v Mostarju, ko se sliši različne zvoke različnih veroizpovedi in religij. Ker če povežem, spet se nanašam, ker sem pač te dni zelo veliko prebrala. Znaš, kako ti je to neka doži? Tebi smete in neka ti... Ja, no, ampak se spet nanašam na spet se nanašam na to, kar si ti rekel, ne, premirje, ne pa mir, v nekem intervjuju, in si še rekel to. Vsakdo, ki želi živeti in biti na strani življenja, mora verovati. Če si ne najdeš in ne dobiš nikjer prikladnega Boga z malo ali veliko začetnico, si izbereš poezijo. To je citat, to si ti rekel. To se pravi, smo zelo blizu, ne? In zato se mi zdi, da moramo sami sebe skozi korigirati. V tem želim samo vse dobro. Ker ste na težki preizkušnji, da tle vodite, moderirate in vem, sama poznam te situacije, ampak bi pozvala tako, k toleranci. Toleranca je sicer zelo lepo zveni, ampak je ena od pojmov, ki me zelo nervira. To pomeni, da komaj prenašaš nekaj, kar sicer sovražiš, ne? Ampak te je dobra vzgoja naučila, da to prenašaš, toleriraš, ne? Raje imam te kreše, tele, to. Ampak o tem bova prikarni. Hvala pa vam, razumite pa, da pod kožo proseva sekularni duh, ki je hkrati očaran, ki te kulturne avtonomije, ne? Ti zvonovi so del našega vsega. Ne? Zato, hvala Bogu, lahko zavzemamo malo distance do njih. Čeprav so tukaj zelo milozvočni in uterco uglašeni. Nismo želeli biti nespoštljivi, ampak mogoče malo distance pa imamo to reči. Hvala. Hvala tudi Urošu Prahu, Sandri, in zdaj jaz prosim, če dovolimo, če bi lahko Miklavž Komelj. Jaz sem že popolnoma zvedel, da ker je toliko različnih iztočen z različnih področij, na kaj bi se navezal, dajmo se navezati, ker smo imeli tole knjigo, na začetku pa o tej debati o toleranci. Ne, zdaj, spet, jaz nekako ljubim nasprotja skupaj. Ne? Tako da tudi recimo v naslovu Pravica Kosovela meni je najljubši citat v zvezi s pravico, misel, ki jo je malo pred smrtjo zapisal Oskar Davičo, ki se je seveda vse življenje se boril za pravico, bil v zaporih, bil revolucionar, tako naprej, ampak v svojem predsmrtnem tekstu napiše, podnosvijo nisem ni pravdo, ni nepravdo. Ne? Ni nepravdo, ni pravdo. Nisem prenesel ne krivice, ne pravice. Ne? Tako da, to zelo globoko razumem pri teh pojmih. Tako da tudi, kar se tiče recimo, mi je seveda, jaz blazno ljubim cerkveno zvonjenje. Ne? To je najlepših zvokov. Po drugi strani, Marka Precla mi je tudi mi je ljub zelo. Ne? Tako mislim, oboje nekako kako bi rekel, protislova nasprotja skupaj so mi ljuba. Ne? So mi ljuba, tako da z tega stališča tudi tako, ne vem, razmišljamo o ravno, ne vem, življenju, kot je zapisano v tem citatu, to je pač citat iztrgan iz konteksta bolj aktivističnega Kosovelovega teksta, ki je zelo bistven za Kosovela. Je pa treba ravno pri Kosovelovem celotnem, zlasti zadnjega obdobja političnem, angažmaju aktivističnem, s katerim se je recimo tam zlasti po poletju 25 se zelo poudarjeno zanj odločal, pa je pač umrl, je zelo bistveno za celo razumevanje Kosovela ravno to, da on ne postavlja, ko govori o življenju, ne postavlja na tist, kako bi rekel, običajen način se na stran življenja nasproti smrti v smislu nekega vitalizma, v smislu nečesa drugega, ampak ravno nasprotno. Srečko Kosovel pride do tega svojega angažiranja, kako temu rečemo, opozicije, v bistvu po eni izkušnji, ki on opisuje v pismih, zdaj sem ga študiral pred nedavno, tako da sem ravno to obdobje posebej raziskoval, ko
on gleda izrazito svet iz perspektive smrti. On tam doživi neko notranjo izkušnjo, v kateri v bistvu sebe mrtvega že čuti. In v bistvu je iz te perspektive, ko on je imel pred to izkušnjo, je pač različno, ampak prehaja, recimo se druži s temi levičarji, komunisti in tako naprej, pa ima vedno neko distanco od njih. Potem pa, ko pa gleda z te perspektive smrti, se mu pa naenkrat zdijo te razlike manj pomembne in zaradi tega lahko bolj z njimi sodeluje. To je zanimivo, skratka, ko vzpostavi na nek način večjo distanco, potem v nekem življenju, v nekem funkcioniranju zmore neko odločitev za eno tako konkretno delovanje. In to se mi zdi zelo zanimivo. Ne? Ravno pri cilju delovanja je mogoče, tudi ne vem, Borges o tem piše. Borges o tem piše v eni zgodbi Vrt razcepljenih stez, ko en sicer tam enega ustreli, ne, ali kaj, ampak o strahovitem dejanju. Ampak to velja za dejanje, ne, da resnično dejanje je v bistvu eno tako odločino, ga narediš na ta način, ko nima prihodnosti, kot da si pojmuješ, da se je že zgodilo. Skratka, Kosovel v bistvu stopa na ta način na stran življenja iz občutka, kada je že umrl, kada je smrt nekako mogoče ravno obrat tega temeljnega strahu pred smrtjo, tisto, kar omogoča tisto transcendiranje, transumanar, v to, če smo pregovorili o viških človeške misli, ne vem, Michelangelo, on reče, živimo od svoje smrti, živimo od tega, od česar drugi umrejo. Ne? Mislim, to je sublimno, tukaj je v bistvu zaobrnitev tega običajnega, ki je pa seveda, mislim, tle je seveda hkrati nasilje. To je prej smo govorili, zdaj zelo konfuzno govorim, o utopijah. Utopije, seveda so blazno zanimive stvari, ampak najbolj srhljiva stvar pri mnogih današnjih katastrofah je, da so v bistvu dobesedno realizirane utopije, pa ne mislim politične samo stvari, ampak recimo tudi take čist, ne vem, ker se govori o teh ekoloških katastrofah, recimo topi se polarni led. To ima Fourier, ko bo, ne vem, osvobojeno delo se bo začel topiti, pač ko čisto odštekana ideja, ne, kaj bo, ko bo idealni svet se bo začel topiti polarni led, vse. Skratka, vse, kar imamo kot katastrofo, so nekje, kako bi rekel, sanjanje stvari v utopijah 19. stoletja. Ne? In to je ravno ta problem teh simbolnih okvirov, ki se jih postavlja svetu, kako ta svet simbolni funkcionira, kako tudi tisto, kar mu na vides je zunaj njega v se vključi. To so zelo bizarne, zelo srhljive stvari. Fourier ima prav to in je seveda potem tudi v tem prepričanju, da je res človeški faktor tisti, ki povzroča, ne vem, taljenje ledu, je seveda spet obrne na ta utopija, ne, prepričanje v to. To so zelo zanimive stvari. Ne? Tako da z tega stališča je seveda tak, so vedno, kar se mi zdi posebno zanimivo, je ravno seveda, če sem prej govoril o transhumanar, sem govoril v bistvu o tem, o preizpraševanju teh simbolnih okvirov, recimo, v katerih je nekaj misljivo sploh kot ta sprememba, kot neka drugačen, recimo svet, če sem prej in tukaj so že te temeljni pojmi, recimo ta pojem, recimo, ne vem, narave, pa Detela, jaz sem ravno Detelovo zapuščino, predvsem sem njegove neobjavljene tekste študiral, on je o tem dosti določno pisal, ne. Detela v bistvu na nek način bi sam govoril o fašizmu narave, ampak pač narave kot koncepta, ki se ga Detela pravi narava kot misljiva pač povezanost, neka biti, ki daje neko višji smoter eksistenci posameznih, je gnusova, ne?
In on potem, ampak njegov odnos do narave je ta, da v bistvu ni bitja, ki ne bi bilo že a priori ločeno od narave in zato samo. Ne? Skratka, v bistvu ta neobstoj narave. Ne? To recimo ta ravno, ne vem, tudi ko recimo razmišljamo o takih stvarih, kot je, ne vem, ekologija, ravno ta, ne? Pogosto ravno, ne vem, gibanja, ravno prej smo se ki nas je pelal tukaj pogovarja, ne pač kako ravno, ne vem, danes sigurno v imenu, ne vem, ekologije se je najhujša pustošenja, mislim, še 100-krat hujše stvari počnejo ravno v imenu tega, ne? Ampak tle so tudi ne samo pač konkretne stvari, s katerimi nekdo zasluži, ampak tudi te osnovni koncepti, ne? Koncept, ne vem, naravnosti, ki je seveda koncept, na katerem temelji kapitalistična ekonomija in tako naprej. To so zelo, kako so globoko sve postavljene te stvari. In te stvari preizpraševati je seveda zelo zanimivo. In tukaj so si te skrajna, kako bi rekel, skrajnosti lahko blizu. Recimo, zadnjič sem študiral spet Selina, pamflet Mea culpa, recimo, ki je spet, ki bi lahko tak fašističen, tako rekoč, ne, pamflet proti Sovjetski zvezi kot antikomunističen. Pa ga grem spet brati, pa vem, pa pravzaprav niti mu ne moramo reči, da je antikomunističen, ne, Selin je v svojem, pustimo kam je kasneje zašel, ampak to je 36 prvi teh njegovih pamfletov, ne. To je največja hvalnica Sovjetski zvezi, ki je bila kdaj napisana, je Selinov pamflet Mea culpa, on je bil tam, pa je zgrožen, napiše ta pamflet, ampak kaj on napiše, ne? Poglejte, Sovjetski zvezi so pokazali, ne, koliko je človek šele grozen, ko je pa res osvobojen, ne? Skratka, ampak te koordinate spet, ne, nekega sveta, ki se postavljajo kot tiste ultimativne meje, ne, to seveda tukaj je ravno, to preizprašljati in tukaj je seveda ta problem, tukaj seveda ni, tukaj je en moment te nečloveškosti, drugosti od človeškosti bistven, recimo, ker dejansko se absolutno strinjam, da je človeškost je določena z nasiljem ali z degradacijo, mislim, to je že stara biblična ideja, zverni greh, ali mislim, simbolno tako deluje, ne, ali izvorna potlačitev, ali karkoli temu rečemo, ne, ampak tukaj je, recimo, zato mi je Jure Detela tudi tako zanimiv avtor, ne, nekateri, lahko se razume, on je pač želel jezik postavil tu eno tako razmerje do biti drugih, ki niso ljudje, ki ne uporabljajo tega jezika, zdaj lahko v tem vidimo neko utopijo, neke želje po totalno transparentnem jeziku, čiščenem vsega tega. Ampak v bistvu je pa prej obratno, ne, da on ravno v imenu hoče ta jezik tako, kako bi rekel, senzibilizirati, ravno čuti to, kar on imenuje agonija v vseh sferah bivanja kot imanentna sploh eksistenci. Ne? Skratka, ne da si jo zatiska oči pred njo, ampak da jo še bolj odpre. Ne? In tukaj je seveda ta problem utopije, recimo enega sveta, ki je narejen zgolj po človeški meji, je sam po sebi problematičen. Ne? Tako da v tem smislu ta urazmerje do biti iz tujih svetov, kot pravi Jure Detela, to je v bistvu ključna stvar. Z tega stališča je mogoče celoten ta ravno, ne vem, ustvariti, mogoče je bila globlja razumevanja tega, kaj je svet ustvarjen posebej za človeka, kot neka predstava o idealnem svetu, globlja bila srednjeveška predstava, ki jo ima Dante, v prvem spevu raja, ko je z Beatrice v zemeljskem raju, ki je imenovan kot loco fatto per proprio dell'umana specie, ne? Da prav posebej pač za človeško vrsto. Ne? Skratka, kot tisti svet, kjer je človek tudi očiščen iz vernega greha, kot neka predstava o čisti človeškosti. Ampak kaj se tam zgodi? Ona dva se začne takrat tam dvigati izven iz tega in mu Beatrice reče, da je to njune dviganje, odhajanje stran iz tega prostora
v stanju čiste človeškosti, tako naravno, kot da voda teče dol. In da bi bilo obstati v stanju te človeškosti, tako kot ostati miren v živem ognju. Skratka, tukaj je ta ogenj in poezija seveda se ves čas s tem ognjem nekako poskuša rokovati. Radi, da bi tako imeli čas, da bi lahko govoril tako strastno še recimo o fenomenu, s katerim ste se ukvarjali, partizansko literaturo, da zdaj Dante, ne? In če bi recimo šalimo na medveda, ne, poslušali in tako naprej. Ampak nimamo časa, je pa le kak odziv še, kakšen komentar. Izvolite, Tjaša. Že prej sem se želela pripeti Nadalju. Se mi je zdelo intrigantno, ker si oponiral opisu, da si filozof. Jaz namreč pomislim, da sta si filozofija in poezija v najlepšem zelo bliski. Zakaj poezija rase iz najintimnejše istovetnosti in je zatvorena najintimnejše izkustvo. In tvoj pesniški inventar je v resnici tvoja biologija ali mogoče še bolje tvoja biologičnost in je v tem smislu neogibno zavedanje, zakaj telo, kot vemo, je zavedanje. In tedaj je pesniški jezik enakovredno točen, precizen, resničen, kot je jezik filozofa. In si dovolim reči, da si enakovredno filozof kot pesnik, če tega ne zameriš. Pomislim pa še na nekaj, Miklavž, ste odprli fantastično polje, ko ste razmišljali o človeku. Sama si prigovarjam, da je dan danes, pravzaprav v kateremkoli veku, ampak jaz si dovolim živeti tega tu in zdaj. Vloga pesnic, pesnikov, pomembno v smislu, da je njihovo poslanstvo, če hočete, čeprav mi ta beseda ni najbližja, da priklicujejo človeka in razpravljajo o njem. In sedaj vse tri sprašujem, izhajajoč iz vašega, spet mu pravim, pesniškega inventarja, pesniškega jezika in vaše meditacije, ali zmorete misliti človeka onkraj ideologije, onkraj religije, onkraj strukture, ali je ta vaš človek Beatrice, se zmore dvigovati in biti hkrati del tukajšnjosti. Kakšnega človeka mislite? Rekli smo, da je ta tako imenovani svet, ker ko rečemo svet, smo žal zelo netočni, pogorišče in da hitimo proti toplotni smrti. Kakšnega človeka torej mislite v tem katastrofičnem vzdušju? Jaz mislim, meni se dogaja, da zadnje čase karkoli pišem, je nekak iz sanj pride, tako da je dosti nek nezaveden proces, pa neko nezavedno, ki je telo, ali ta neka, ne vem, meja budnosti in sna, ali nekak tak. Tako da se na pol piše samo, na pol pa pač kar se napiše, je pač neka refleksija mene, ki sem človek, okay? Da ne vem, nimam pa predstave dejanske, kakšen naj bi bil. Ne vem, lahko bi sanjal o nekem svobodnem človeku, ki je, ne vem. Po česa je ta človek osvobojen, da mu praviš svoboden človek? Česa se je osvobodil? Evrope, pač, ki je zgodovina tega. Ideja, konstrukcija, vsega. Ja, sem iz toho, da si počel pričati o tom načinu
Onako, običan instinkt, znači refleksno reagiranje na stvari. Imao sam tu nesreću da nekako ta blizina rata, to stvarno jeste najprirodnije čovjekovo okruženje. I tu čovjek postaje ono što jeste, reagira refleksno, instinktivno. Međutim, onda kao dođe neki mir. Međutim, ti shvatiš da je mir zapravo samo pauza između ovih potpunog odklizavanja u kaos, kao što je rat. I tu isto treba instinktivno, refleksno reagirati jedni na druge. Zapravo jer to je način da se primijeti, da vidimo jedni drugi i da onda tek počnemo ostvarivati neku komunikaciju. A mi već pristupamo jedni drugima sa idejama, konstrukcijama, bla, 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 i smatramo koliko imamo slično mišljenje da smo bliski jedni drugima. Ne, te ideje, te konstrukcije su ograde između nas. To su kilometri između nas pojedinačno. I taj neki slobodni čovjek bi bio po meni taj koji je onako refleksno, instinktivno, kao u ratu, gdje je to samo borba za goli život. Ne za ideje, nema tu ideje, nema tu države, nema ničega, onaj obični čovjek koji je u rovu, on se samo bori da ostane živ. Njega ne zanima ništa, on nikomu nije rekao za to za koju slobodu, za šta. Već sad, ajde da ono ostane živ, pa onda možemo pričati o ovim konstrukcijama. I onda o idejama, o Evropama, o budućnosti, to su sve ideje, konstrukcije. To ne znači ništa. Mi punimo te riječi značenja, a one između nas prave kilometre. Mi komunicirajući, mjesto da se približavamo, vrlo često se udaljavamo jedni od drugih. Zapravo se branimo jezikom i konstrukcijama jedni od drugih. Puno više tjelesnosti, puno više instinktivnosti, puno, kažem, onako, baš. Zato ja volim ova rubna stanja svijesti, pijanstva, uzimanje narkotika, to što će čovjeka potpuno onako odvesti tamo na rub i gdje možda se susretnemo u jednom trenutku instinktivno, gdje možda se razumijemo na nekom levelu koji jezik ne može da dokući. I to je prilike moj generalni stav prema životu i prema svemu ovome o čemu mi ovdje pričamo. Recimo, na to niti jaz nisem toleranten, ker mi recimo to je en stav, ki mi je zelo problematičen, ki ga pa ravno to iskanje direktnosti, neposrednosti, totalne komunikacije, dejansko, to so stvari, ki vodijo vojne in ljudje, ogromno je želje po tem. Tako da jaz nasproti temu ravno postavljam to, da, ločevanje, ravno potrebujemo več civilizacije, ločevanje, ni ta direktnost, ravno, hvala Bogu, razdalja med ljudmi potrebna, večja v bistvu ravno to, da, ste obratno tukaj govore, so seveda stanja, v bistvu mi je to problematično, tudi tam, kako bi rekel, preveč naslago, seveda je grozno stanje, ki je, ampak vendar se mi zdi, da se pogosto, zato ker pač ljudje, veste kaj je Goethe rekel, ljudje najtežji zdržijo vrsto lepih dni, ne? Ljudje dejansko iščejo ta kaos in te stvari in je mi srhljivo. Andrej Breton piše, kako se je razjokal od groze, ko je videl, ko se je začela druga svetovna vojna, bila Nemčija napoveja Francije vojne, ljudje so padli v euforijo in potem je Breton rekel, ja, z tega ne sem razmišljal, me je bilo groza, kako pač ljudje bedno živijo in potem iščejo v vojnah to stanja direktne komunikacije, to, ne. Jaz si ne želim nikakršnih teh stanj, ne, si želim absolutno, tako da na nek način jaz se kako bi rekel, spet pač ljubim nasprotja, ampak jaz se celo zelo z delom evropske tradicije zelo globoko seveda identificiram. In mogoče bi prebral kot odgovor ravno en sonet, ki
ta koncept te apokalipse problematizira. To je konc mojega. Apokaliptike, koncev sveta, ki v predstavi predstavo razstrelijo do histerične groze. Kaj želijo pospešujoč udarjanje srca? Pomiriti, vzpostaviti iluzijo, da so zdaj pod nogami trdna tla, da je tu neka pot, ki pelje tja, a jaz se te dotikam z eksplozijo. Brez sveta, ki bi se lahko končal, brez prihodnosti, praha, brez zastav, ki so kljub temu rdeče, infrardeče. Nikogar ni, kjer sem pričakoval truplo, ki mu še vedno krvaveče rane zabijajo pogrebne sveče. Vi ste Miklavž je že delno kar odgovoril. Meni se je namreč na repliko Marka postavil na pol za šalo eno vprašanje. A je ta človek zares svoboden ali je enostavno nevzgojen, neprilagojen? Šta je svoboden? Mislim, kažem, sad to opet konstrukcija, ideja, kažem, nemam pojma, ja sam samo rekao jednu od stvari koje su moguće, drugu i to sve skupa je, kažem, valjda znači nekog vraga, ali ima samo, ja sam razmišljao, kog vraga treba nekom kretenu tamo da ide ratovat kao nalaze, ali znaš šta se događa? Šta sam rekao, znači, ili šta je Breton rekao, ljudi žive bijede. Da, običan čovjek u situaciji kada uzima pušku, ulazi u rov i može nekoga da ubije, on nadilazi vlastitu bijednu egzistenciju nekog običnog molera koji je u društvu beznačajan i on smatra da u tom trenutku postaje značajan. I masa običnih ljudi koji su prošli rat, oni za njim žude ponovo. Zato jer je to situacija u kojoj oni nadilaze vlastitu mizernu poziciju u društvu. Onda on više nije samo neki obični radnik na cesti ili moler, zato što se to kao društvo smatra. A to je sve toliko značajno, ali da li mi kao društvo koje radimo sa konstrukcije ili kad teoretiziramo, da li mi stvarno tom radniku dajemo značaj koliki bismo mu trebali? Ne, i onda on dođe u situaciju da je u ratu i da on rat voli. Ljudi rat vole. Zato što postaju bitni. Zato što nije neka samo tamo karika. On neko može spasiti od glavu, a može i nekom oduzeti život. I to je znaš, to kao sad taj bijednik ide da ratuje tamo za nekog ideju. Boli njega, John. On ratuje da bi on samo ostao živ i uzbuđuje ga, dobija erekciju od te situacije u kojoj je on gospodar života i smrti. Masu ljudi znam, kažem ti, koji su prošli tu sve te užase i sutra bi opet voljeli žude za to. To je groza, ne? Da, znam, ali kažem ti pa... Človek je, človek je dejansko, se strinjam, človek je problematično biti. A inače, kažem, pozicija njegova, moja, ja mislim da je to sve, da to ništa ne isključuje jedno drugo, nego da pače, da... Ja, tle pride pol, ne, tle da se začnemo sklicevati na pridobitve evropske civilizacije, ne, in osvoboditve, mislim, tistih stvari, ki niso samo na papirju, ki jih je, recimo, razsvetljenstvo prineslo, ne, mislim, res smo naredili, en mali civilizacijski preskok izpod drevesa do danes, ne, in nekaj smo napisali, nekaj je v naši zgodovini, ki nas dela, da ne bomo zdaj, ampak kdaj se zgodi, da vzameš, ne, sekiro, takrat, ko nimaš tistih 5 sekund reflektorja, ne, ki ga rabi tudi tvoj moler, ne, ali slikopleskar, ne. No, dobro, da se ne vznemirimo še naprej. Namjerno sam govorio o molerima jer je Hitler bio, kao što je zato moler, pa sam zato to uzeo kao zanat. Mislim, da bo tako dobro, da ne bom do publike u tom smislu. Izraza čisto doumel, pa smešao. Imao sam jedan problem, znate sad kad sam se sjetio tog molera i toga i unuka
unuka Josipa Broza Tita, jednom smo bili ovako u nekoj situaciji i pričali i ona kao, meni je potpuno počela vrlo strastvena priča, meni je nejasno, kaže, kako je jedan moler uspio jedan cijeli veliki narod sa svim onim filozofima iza toga da ih pokrene i otira. Ja kontam nešto, šta je ono bio tvoj dede? Znaš, kao pravo. Znaš, ono, kao daj. Ne govorim da su, ne želim izjednačiti, nego samo želim reći koliko je to... Evo kaj se zgodi Naravno, sreće moja majka je bila u publici, sam me je pogledala onako koljački i rekla, Marko, da odreću se preko oslobođenja, ako budeš nastavio. Ne, pa to je pa potem splošno, moler je mala teska, ne? Ampak to je prosim, ne? To je v bistvu, če smo pri Hitlerju, ne? To je v bistvu spet napačna, ne? Hitler, prosim, on je bil vendarle, on je želel postati umetniški slikar, ne? In tukaj pridemo do drugega problema, ne? Kako so šele umetniki so nevarni, ko pridejo, ne? To so iz eufemizma, zato pač, da ne bi, ne? Na vse zadnje, Hitler je bil mogoče po duši umetniški tip človeka, ne moler, in to je še hujš, ne? Svaki človek je umetnički. Umetnički smo, ne? Sem vešla, da bo prišla ta Ja sam fino rekao, dajte mi. Nekateri, ne? Ampak v poezija ni nedolžna. Recimo potem, ne vem, Karadžiča so potem mnogi za nič pesnik, ne? Ampak Karadžič ni za nič pesnik, ne? To je treba misliti, on je dovolj resen pesnik. In to je groza, ne? Taki, ni nedolžna pozicija, ni to pesnik, ki je nevarno, ne bi dal pesniku oblasti nad te. Pesnik je nevarno bitje, ne? To se mora biti nejasen, ne mora. Pesnik je za užitek. Nam je to užitek. Stalin je čudovit pesnik, pa tudi Homeini recimo je krasno, pa sem bog Stalin je krasno. Stalin je pisal čudovito poezijo, pa Mao Tse-tung, ampak Homeini je zanimivo. Homeini je pisal prav tako, kako sem si v Bosni in zadnjih sem pisal, kako njegove divan, prav tako mistično v sufijski tradiciji, odlično v sufijski tradiciji, krasno. Ali to je pozicija u kojoj čovjek stvarno može biti vjesak, ta pozicija dokonosti, moći i imanja svega gdje ti Može, vse zato te stvari so res problematične, tako da te stvari so... Mislim, iz te pozicije je cijela ruska literatura. Da. Bush da je slika, ne? Prosim? Bush da je slika. Bush slika, res sem nekaj rekel portrete. Sem bolj amatersko, tiste pa je bolj amatersko. Tiste je bolj sliko. Tiste je bolj sliko. Tako slabo sliko, ja. Tukaj so se nastopili vedri toni in bi pozvala še kakšni vodici ali... Samo vprašanje. Zdaj ste prišli do tega, da me zanima, ali za vse tri, ali doživljate pisanje, ustvarjanje poezije kot moč? Ne samo kao nešto, ono kaže da komuniciram i nešto što mi je zanato, ono koje sam izabrao da živim, nikako. To je iako ima nešto u tome, ali to samo u nekim situacijama. Sami čin ne pisano. Napisano? Ali kada s pomoću toga što sam napisao komuniciram, onda već tu zna biti tih nekakvih iskrica. Takvih i slično. Sprostitev moči ali pa, ne vem, sprostitev sil v samem trenutku ali pač prenos neke sile se zgodi. Pa ja, v kakšne namene pa se pa to lahko uporablja, pa ne vem, moj cilj, da se tudi naredi tako, da se ne da zlorabljati. Tibor, tudi nemoči ali samo moči? Sprostitev moči ali sile praviš, moči? Kaj pa nemoč? Nek transfer se pa zgodi, verbaliziraš, čutiš, da pač moraš, ali če pride sam. Mislim, da so tudi različne, ne?
sile, energije, moč, sem bolj razumel v tem smislu, pozicija moči, ker to so različne. Mislim, se, kako bi rekel, že ko se z jezikom dela, se dotika mehanizmov, ki so s tem povezani, ne? Ampak se jih pa na en drug način uporablja, tako, kako bi rekel, se jih dekonstruira, kako bi temu rekel, ne? Skratka, ni poezija, pozicija moči, je pa dela z jezikom, v katerem so te mehanizmi prisotni, ne? Zdaj drugo je zdaj, eno je tisti subjektivni, potem, ne vem, občutek človeka, ko piše, to so zelo različne stvari, recimo, ne vem, Kafka ne bi, ne vem, rekel, da, ne vem, piše z pozicije moči, ne, če se bere, ne vem, njegova pisma, on tem reče, ne, grem tako rad recitiram ali traje večer, ker imam občutek, da komandiram, da to, ne, ampak je to kontingentno, mislim, to je njegova spet, to ni pozicija njegove, ne vem, poezije, je recimo občutek njegov ob tem, ne. Mislim, poezija ima celo magične, mislim, v tem smislu dotika vse teh mehanizmov, ki jih hkrati na en drugačen način jih tematizira, jih naredi ravno vidne nekako. Ker tudi ta pojem moči je zelo, tudi kako ga vzpostavno definiramo. Zato zložim vprašanje, ali pa ga bolj omejim, oziroma samo postavim na eno raven. Glede na to, da predpostavljam, da verjameš v transformativno moč poezije ali pa da jo zaznavaš v poezijah in prepoznavaš in tako naprej, me zanima, kakšna je, ko pišeš, ko ustvarjaš, ali pride do tega zavedanja, da je moč v tem, če potem posledično verjameš, da ima tvoja poezija, predpostavljam tudi, transformativno moč? Aha, v tem smislu moč, v tem smislu se zelo, mislim, poezija, eno je, mislim, tukaj, kakšno ima, to sta spet ločene stvari, zdaj, kako človek, ko piše, občuti to stvar, gotovo, ne vem, ko nekaj pišeš, se ti to ključna stvar, vedno, mislim, je to zelo močna, ne vem, proces, izkušnja, ne, ni pa to, ne vem, ne pa kalkuliranje z učinkom kakšnega, to ne, to je druga stvar. Če vedno, nisem čisto razumel, kaj je pravzaprav. Ali pa če malo spremenim, pa nočem te besede sprememba ali pa razvoj ali pa spreminjanje sveta, zato to bomo zdaj tle preveč razbili, ampak v to smer razmišljam, ali je tvoje delovanje, ali tvoj intelekt se ga realiziraš najčisteje v poeziji, glede na to, da si tudi znanstvenik, razpravljalec, publicist in tako naprej. Kje je pot, ker se ti zdi, da najbolj lucidno lahko artikuliraš svojo misel, ki je morebiti lahko tudi sprememba? Mislim, tle spet lucidnost ni misel, ker tle pač, mislim, meni osebno je pri stvarih, ki pač v jezikovnih stvarih, mi je poezija nedvomno ključna, tako, kot sigurno bi prej kot, ne vem, nekaj razprave, nekaj tacka, ker je to pač drugačen. Tukaj je nekako z pač nek ideal, mislim, pa tista poezija, ki resnična moč poezije je najbrž v tem, da nekje premakne, naredi en premik v odnosu do simbolnega kot tazga, odnos subjekt, simbolno, na to relacijo direktno izpostavlja. In tukaj zdaj o tem
Emil Kajčev poskuša, kaj o čem razmišlja, ne, zdaj, kakšne so o tem, kar sam napiše, je težji potem govoriti, ampak me pa take stvari posebno zanimajo, ne, ki seveda niso nujno na tak, kako bi rekel, lahko je stvar na prvi pogled zelo, kako bi rekel, so take, zelo, ne vem, na prvi pogled zelo sheme, razbijajoče stvari, ostajajo bolj lahko v istem kot nekaj, kar črpa iz tradicije, iz tega na vides in naredi mogoče, ne vem, recimo, o tem sem razmišljal, o tem sem pisal v eni knjižci, ki upam, da bo šla, ne vem, je že postavljena, pa so nekaj problemi založniški, sem izbor poezije June Barnes in sem napisala tako daljšo študijo. Tam je, recimo, ona me iz tega stališča prav posebej intrigirala, tudi še neke druge stvari sem pisal, kjer na kakšen način to vzpostavlja, na nek način blazno, kako bi rekel, apropriira si tradicijo, vstopa vanjo, celo arhaično, na drug način totalno razveljavlja neke stvari, na katere se pristaja tako v jedru. Take stvari so mi posebno zanimive. Še jaz nekaj dodam. En občutek, ki me odrešuje, v očih koga pa brško ne ponižuje. Jaz v pisanju prepoznavam moč samoustvarjanja. To pa je precej omnipotentna drža. Ampak v resnici je ustvarjalec, pesnik, pisatelj, pesnica, pisateljica, samoustvarjalec. Če ne zunaj trenutkov, pa v tistih trenutkih, ko rojeva ta akt stvarjenja. Seveda pa lahko to samo ustvarjanje beremo širše in bolj obsegajoče. Tako daleč pa k sreči nisem. Tako da se pa izključim. Da se lepo zliva zdaj, ne? Ko bi ne bilo že ura in skoraj 2 za nami te debate, bi se ravno razprlo, tako kot se je cel današnji pogovor. Mogu ja jednu anegdotu o poeziji, ispričati se, kratko. Pa može. Pitao me jedan čovjek prije 10 godina, kaže, šta radiš? Ja rekao, pišem pjesmu. Kaže on meni, slovo. Pa to su ti loši broje, riječi, to su ti netočne forme. Poezija, to je matematika za netalentira. I taj čovjek je bio matematičar, moj otac. Poezija, to je matematika za netalentira, bio ja tako završao. Da ne zaidemo te zelo sublimne in take silne vode. Jaz bi vam samo nekaj privoščila, ampak tega ne veste. Da bi nekoč vedeli, kaj glede moči, kaj povzročajo vaše knjige na nočnih omaricah bratcev. Tega ne veste. Spekulirate lahko. Ne treba se znati. Poleg tega, da je seveda obliž za trenutke lastne samokritičnosti, ampak ne, tudi, da ne bo preveč patetično, tudi to je vloga in naloga. In to je tista neskončna moč, tista subtilna moč, ki jo ima umetnost, da resnično pomažemo ljudima da zaspu. I to. In da ne zaspu nikako. Da ne zaspu nikako. Ljubi in dragi pesniki in spoštovani in dragi gostje in ta lep grad. Mogoče odpoved moči to, zato ker ne veš, kaj povzročaš. Pač daš, ne vem, skriješ, ne vem, javnost, daš neke svoje interne zadeve in ne veš, kaj s tem dejansko. Mislim, ok, lahko zveš, ampak dejansko ne veš. Tudi lahko zelo drobno, ne, če gremo nekaj vse, ampak daš od sebe, ne? Se še bolj skrije. Podružljaš, demokratično razporejaš količino moči.
Mi gremo zdaj naprej, piti še eno kavo in debatirati naprej. Hvala vam lepa. Jaz imam sicer tlele en citat, ker me je spomnil Borgesa, mojega najljubšega, ampak ne bomo, ker Borgesa dajte vi doma prebrati. Ma citat, ima prav pol sekunde, lahko, ne? To je pač iz babilonske knjižnice, ne? Saj to znate na pamet, ampak zaradi tega, kaj bo, ko bo šel svet v popolnoma maloro, ne? Seveda bo šel, ampak ta bo ostala. Knjižnica obstaja ab eterno. Nihče, ki ima količkaj razsodnosti, ne more podvomiti o tej resnici, katere neposredna posledica je bodoča večnost sveta. Človek, nepopolni knjižničar, utegne biti delo naključja ali zlohotnih stvarnikov. Vesolje, izbrano opremljeno s policami, skrivnostnimi knjigami, z neutrudnimi stopnišči za popotnika in z latrinami za sedečega knjižničarja, je lahko le delo nekega Boga. Da bi dojeli razliko med Božjim in človeškim, je dovolj, če primerjamo okorne in zverižene simbole, ki jih kraca moja zmotljiva roka po platnici kakšne knjige, s skladnimi črkami znotraj, natančnimi, prijetnimi, čez vse črnimi, neponovljivo somernimi. Ko načrtno zapisujem, ne mislim toliko na usodo ljudi. Vednost, da je vse zapisano, nas izničuje in spreminja v prikazni. Vem za predele, kjer se mladeniči zlekajo pred knjige in divjaško poljubljajo strani, pa ne znajo razbrati niti ene črke. Epidemije, verske razprtije, romanja, ki se neogibno izrodijo v razbojništvo, so zdesetkali živelj. Nemara se mi je pomotilo od starosti in tesnobe, a slutim, da bo človeški rod edini kmalu izumrl. Knjižnica pa bo ostala. Osvetljena, samotna, neskončna, popolnoma negibna, prepolna dragocenih knjig. Brezčasna, nepodkupljiva, skrivna. Hvala. Doktorica Sandra Bašič-Hrvatin, ki je seveda zaključila brez bralcev ta knjižnica, jutri jo bomo poslušali ob podobni debati, ob isti uri v istem prostoru.